Evo nas. Igramo Fistful of Frags. Zato što su mi ljudi govorili da prekine igrati Team Fortress 2. I to je valjda u redu. Isto je dobra igra. Mošli smo laki sa kutijama. Vidio sam na YouTube video kako jedan lik bacija stolicu na drugoga lika na vlaku i ubija ga i glavo više za njega. Pa sam odlučio. Ja bolje je nek spod. Gdje su svi? Eno ne. Jedan nož. Daj. Ne. Zaboravim se. Komplicirano stvar. Čelo. Dobre. Tu si. Ajde lezi sinko. Vidi ga. Šakama, jel? A evo ti noga u čelu. Dođi. Cigane jedan. Biri. Dobija sam. To je. Ha! Naravno, zato što sam nemam bilo. Ovo priča divljeno zapad. Svi kažu da je zimlji zapad jasan ovaj. To je ono vrijeme kad bi nekoga ubija zato što mi ne da žvaku. To mi je drago, zato kada ljudima volim dava žvaku. To. Op. Dolazi ba. Razrizat ću te. To je to. Razriži. To biži. Ne! Duhovi. Sranje. Sasvim duh. I vidi Kenny gori. Kenija. Ubi Kenija. Kenny. Okej. Ne možda pogledati. Tako je. Udri bot suša. O! Cigane jedan. O, ima revolver. To! Ode smo. Ode ga smo. Ne! Bježi. Treba naći oružje koji su. Trči, vata. O, uzmi dinamit. Možda mogu da ti nesu. Duh, hvata me duh. Ne, bježi. Mrzim duh. Bili su dva. Ne, a! Sranje. Mogu. Techno remix. Okej. On tu proba ne umri. Da se to negdje. To je... Izdiga. Doli.
Jebi ga. Ajde, dibi. Sigane. Jer on to mene gađa. Nožen me gađa. Biži! Sranje. Cigan. Sad ću go vidim. Gdje? Ček, to je ovaj lik. Dođi vamo. Mamicu ti boli. Jebo. Ima oružje. Ima oružje. Izmlati ga! To! Ovo puška. Kugla me. Nadaš se da ima puška. Gdje su? Gore. Drže. Duhovi. Duhovi. Ne. Ne. Napij se. Ne. To ću ostaviti, ravno. Okej, samo još jedno vidim. Onda. Šta je ovo bilo? Op. Šta vam, nema nož! To help. Napis. Dobro. Nož. Sad. Moje. I nek to bude kraj.